nikio tukinyukagia me makinya kadha tugakiuga ni ikinya gwa ikinya na ruo rugeto rwa Muthingi TV na nikihumo gya gutherema makwa maritwa ni Njuguna wa Ngugi na nindoka nigetha tuthie na mbere na gukinyukia tuthie na mbere na guthie ikinya riu ringi ro ikinya ria mbere ni tukinyukitie na rio ria keri riu tukinyukie tuthie tugikiaranagiria nawe oro wega. Asante sana. Ndona ndumiriri yaku mwirori wa Muthingi thie na mbere na kwaraniria nanie thie na mbere na kunjirora njitorera wi mwena uriku njoke undume ngeithi na ngakwira wa nduma ngeithi icio nanie na wathiki na winyihia munene muno ngatigirira ngeithi icio ni ndacikinyia okuria guothe ciagirire ni ndu oguo ngakiona mundu gwitwo Carol Bildad ndakuona wi mitambo-ini no kanjira uko ndani ngona Elijah Mwaura my brother mafansi wote wasalimie ndageithia mafansi mothe na ndumitwo ni Elijah Mwaura Niko Mutito MC nidakuona MC Gaya Kurathime nidakuona rajira following niko ndani ya mitambo. Asante sana urashoko kajira mwina Jerry Sam. Thank you very much. Dole Suzy nimekuona uko ndani ya mitambo. Githua Betty nidakuona na mudogo itwo Monica Wateri. Monica Wateri rajira na wewe kuona Dagoretti Market. Tuko ndani ya mitambo. Asante sana. Jira ndo kwa Mugodole wanyama. Maikale mitambo ine ya Muthingi TV. Macho EM nimekuona. Rajiro na wewe mitambo ine mudogo itwo Jenisa Kajara kila kamuhari by Mary Recon. Karao mitambo ine najua ya kwamba itakufikia tu. Atoka kado magedi kwa mudogo itwo Gilibe na Jino na Samuel Kiradhi na Solo Mwash Karaoke. Lois Mkenya Paroma Laki na Suzy Nyambu na Martin Maina. Gedisho shio datu mwene mudo ogo itwo Jenisa. Mudogo itwo Tukiskibi. Dakuona. Rajira tuned in. Show ina ni bless sana. Nicheze Datara Irathimo by Mary Kungu. Asante sana. Ikara mitambo ine Boro Mary Kungu. Nadukaagalia guthiora mitambo yo na hiyo wimbo itakufikia tu mara moja. Thank you. Tukira huo ngakwira uhoro mwega ukirehe tu ni arume gwitwo Kuza Biza akurehera kimanjika ya ciringi 100 na ciringi 100 igatuika ciaku na njira huthu muno tondu akuroga thi haria ha M-Pesa wathi haria ha M-Pesa athi hari pana M-Pesa pay bill gekira business number yo 825454 gacoka gekira account ugekira ni Muthingi TV ugacoka gatuma kuma ciringi 50 no utume 50 no utume 55 no utume 60 no utume 70 oguo nginya 99 na weka oguo ukagira na kamweke gakwihotanira tondu uria kuhana ndiramenya gutire mundu tarabatara thendi gweje twazihitaji sana riko oguo gitikire nawe thimu-ini yaku kuma ciringi 50 oguo na wekire 55 no uri guthaka maita maingi oguo no oguo wina mieke mingi ya kwihotana ringi ni Kuza Biz bakureheire ciringi manjika ciringi 100 na undu muhuthu muno guthii haria M-Pesa ini ugathii lipa na M-Pesa pay bill ugathii haria uguo gekira business number ni 5454 gacoka gekira account Muthingi TV gacoka gatuma ciringi 50 kuma 5 nginya 99 na weka uguo ukagira na kamweke ga kwihotanira ciringi 100. Thank you mudogo wetu Ann Nyambura Nyambu kutoka Githu tuko ndani kabisa. Asante sana Nyambu, how are you my friend? Ndio kawina thayo na tumai uko salama. Githu mko namna gani? Githanuria Githura imuno Nyambura na wa goro no thina mbere na kwirorera Muthingi TV arikio kihumo gya gutherema na ndukehereho nigetha umuthi tuthie tukiaranagiria ndeto njega muno muthi wa riu matukoma cio matene riu macio matire Kariuki wa andu ati Kariuki no ajuzi tu ina garu boro igaga kenguru mwana ari na kengethu mwana riu cio Kariuki do mena mundu gwitwo Sari na Ben acio ni andu a juice kenguru na kengethu ciana na iratwaro thibitari kamunyo igaga no baciriri ithuĩ twarĩohaga na karũrigi gaikonia noko herera urire-ini aja kage okaria karainya nigetha haria urithie kwigarurira uguo gagatigwo rũrigi-ini riu andu ta Sari ni andu akumenyererwo muno riu matio ya kenguru mwana ari nao kengethu mwana ari nao na icio ticio turariririo muthi no muthi turorania mwana ni wao na ngwire uhoro uyu ni uhoro mwega wikara mitambo-ini tondu riu ni njui ni wanjia gwicurania
Kiuria kira turorania umuthi turoria mwana ni wao. Iu we mwiroreri wa muthingi tukima turima tumenyete mwana ni wao. Ka mwana ni wakwa. Kana wa Beni. Kana wa Kariuki wa Nduati mwana. Uko wao. We uko kwe mwana turarigwo ni wao. Na yo turimenya mwana uyu kana wakwa. Kana wa Kariuki wa kana ni wa uyu. Kana mwana uyu ni wa Sari. Kana mwana uyu ni wa Mbui wa Njau. No turimenya mwana ni wao. Reke turorania umuthi mwana ni wao. We ureciria mwana ni wao mwiroreri. Mwana tukumenya ni wao. Tutanoima mitambo-ini. Nao nio ndereti ira twinayo muthenya wa umuthi. Tukienda kurania mwana ni wao. Na ndereti ino ya muthenya wa umuthi na ndigwa ni ndeto njega. Jerry Sam ni ndakuona urajira ati Niko Mutito present. Asante sana ni ndo akurespond message to Niko Mutito. Mwana no wa Kariuki reke tukumenya. Mwana no wa Kariuki. Kana aja mbere akuria boco ine kuria. Maiga me mwana no turimenya ni wao. Kana wa bwana Cheneta. Kana wa gavana. No turimenya mwana ni wao. Karibu sana. Ni darati tu ya muthenya wa umuthi na icio nicio ndeto iria turaririria mwana ni wao. Na mugeni ura twinake ona kana ro tuteithia kumenya to ni arona mwana uyu ya arona maniuru arona matu arona iromo ici ni ta ciao na ro tuteithia kumenya mwana ni wao. Thank you. Iyo ni darati ira twina muthenya wa umuthi na ni kwenda kunyita mugeni witu ugeni nigetha tuteithiririe kumenya mwana ni wao. Karibu sana mchungaji. Karibu sana. Asante sana. Riu woka guku gwikuhiu muno umuthi. Tukigiika ni mwana. Okay. Pamuona. Ndamuona. Niwe tuteithia kumenya mwana ni wao. Tondu no uria mundu aretetera muno no ukore no wake. Kariuki wa Nduati ni arateta muno. Ti arateta niki. Riu tukumenya mwana ni wao. Tukumenya mwana. Ija mirori wa muthingi tuteithie kumenya mwana ni wao. Thank you. Tukiuma turima tumenyete ni wao. Thank you mchungaji. Niguo. Wa twa mitambo-ini. Niguo. Nigetha tuthii kinya gwikinya. Niguo. Na ndagithia erori ritu othe na ndamanyita ugeni. Niguo. Kiuria gitikiritu na tikihuthu. Na tikihuthu. No ni gwiciria ni undu wa mwathani. Niguo. To ndirakona. Ndirakona. Akarabia kuhigeza. Kuhigeza ukarigwo ni ka. Kana ka Beni. No ri gukuri atiriri. Gatigitulema. Gatigitulema. Ndio sibira ituri. Airori kinde mwire. Niguo. Karema. Karema. Ewe kandi. Kandi ni. Ewe kandi ni. No ri gukuri akuri ati. Niguo. Kana gaka ni fani. Ni fani. Ni fani. Ni kana. Ni kana fani. Na mundu wi mugeria. Gaka urutire ku. Ore ndeto ra twina. Niguo. Tumenya kana kana kao. Niguo. Ndakena muno. Yes. Na erore karibuni. Na niga tuthi na mbere. Niguo. Na ni njui kaine ututeithia. Niguo. Miroreri. Tondu ndeto ira turenda kwaria guku ni ndeto iragia andu. Na ni ndeto na ni nguigua ni twagiriire tumiariririe. By the way horo ria turaririria ni uhoro wiho. We are handling a real case. Kana turaria uhoro wiho. Wa mwiroreri umwe uyu urona urehire kana. Kumenya kana no tumuteithie. Na riu tugakiigua ni wega na tondu wira tuguta wa kutungatira community utigirira mwiroreri witu tutina mutigana mathina na nikio muthi turonania mwana ni wakiaria horo wa aciari kwenda ciana gutia aciari no gitwira ati mwana ndagienda muciari no athikire na acoke mutie ko ni ko kwenda muciari tondu athikite na akamutia ondu maria mothe mabatie mwana ucio ni egwika. Nderetio ha kigia na mwiroreri umwe kwenda kumenya mwana ni wao. Okay. Na neho gwenda twambie ndereti itu ya muthenya wa umuthi tondu mundu uritie kiuria giki mugia na ngaigua ni wega muno wita mutungatiri no tuteithie tondu ni these are cases in the churches in the community na ni ragia andu. Mwiroreri witu thina wake ni umwe ni muiretu
na ari muiritu ni agite mwana nagĩa mwana rĩu karũgano gake atiambĩtie kũgĩa mwana karũgano gake kambĩtie we mwene akoiga